Kendet keri Palestine bat Hamas hadin lais ngi bladep menyesoi ka sirkular sangai Asian bat kari Israel Andre hadu prangun kisuba leno penyap yang sipai Israel hapo West Bank hapo Jenin tetom tangis ngap ya kene kuporan kon menin kasngi kepada arpui tarik Januari arhajar pesan kisipai Israel kala pelong daga operation hapo Jenin kabade hapo West Bank Palestine hadu prangut kisuba leno kelaklan bat lai pesan ngut kilas tomjur katkum keripon naga health ministry jong ke Palestine Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu long baganai ke operation gede gejing temu ban pendu ya kikam leno apo Jenin West Bank kabalayo ya kajing tim bagari Iran ka jing kersan ya kinhun leno sitnya muslim ha gede jaka bat pendu boru ya ke Iran namaru mentala lais ngi bladep man yosoi sirkular sangai Asian ke Israel bat Hamas ke Iran glap hak sop ya kiter tmah bat kapisa syakin kinhun leno Kibadon po Gaza, Lebanon, Syria, Yemen, barat West Bank, Palestine. Daga jing temu ban pentron ya ke Israel. Ulat jong jelah ke Jenin. Uliat hu bagi helikopter ki kali sipai ke Israel. Hasil entar bat ke jingreu ketang suloi besar kai. Bat hagane ke jingjah prangut layap laip sangut. Laip sangut kilom saujur. Bat laingut nakite kilom sau kite doktor. Bat arngut kite nurse. Bat kane ka jingile kamdai bat ki Hamas sendiri kadai bat ki wipat kiseng leno sitnya muslim persya yak Israel katkum khubor lane katkum ke report nauk te ulat kejela jong ka Jenin apa West Bank halor ka ne ka benta ka Hamas kla perem halor ka ne ka benta namar tang lais ngi basngi Asian dakum ne le biang ka Israel bat nadu basdang ka thama ka Israel ka Hamas nadu kan nyutrek utobar ajar pulai hadu mentah Sau punyo hajar sispa nyungut kinang Palestine kibla klat. Bat silak katwe hajar ngut sispa sau punyo kiba mansau. Benang ta hajar sispa lai pundai ngut kinong Israel kibla klat. Kari Iran merebor kejo jingkersan ya kiseng leno kibaile persya ya kari Israel. Kumta menta kenti nagaliang kari Israel. Kamban se ban kerwit biang ya kita kiseng leno kibra na po Middle East kamta ma po West Bank namar bagari Iran. Kadang jing temu penklan ni kam leno ha kate ke jaka West Bank ban pentron ni Israel berkumjuru berpentron lana ya ban penklumar ya kane ka jing ya sange Asian hapdeng ke Israel bat ke Hamas tetangum ne nam ta kane khubor ngeni ap yuwi per khubor kami na kate ka jing kan at apdeng ke Iran ke Israel berkumjuru ka jing soy sirkular sange Asian hapdeng ke Hamas bag Israel subscribe ya kane ka channel ba phila ban isu ya giwi pat khubor khublai sibun